Komisi Benta ban pentikna baka United Democratic Party kandangi obat biang ya kensi konsumsi menta kasi kila priang burom ya kinong yalam harangkat kispangut kibrio kibadei naka party Congress bat HSPDP kibalawan man penyeso ka party UDP harangkat bat kathong man penjob biang ya ba brolding nang sit nakaliang jong ko UDP hapo ke jelamu presiden barangba ba met ba lingdo bat kumju wameli ke kensi ba brolding nang sit kila priang burom ya ba pius kurba ubadeu kurtong ka party Congress bayakun hak election arja pra bat kumju ru uba damian el marsangbai ubadei ukertong HSPP hak election MDC house nam arja khandai lambat ikinong kersan jongki ba bom starting do ba Columbus Dakar ba ibit lang lingkoi kong fully meri lingdo nong light kong yadalins imli kong strolindas imli kong sharmes babanyang ba Syrian paryong ba clusterwell nongkhar ba standard habakren hak jingelang uba damian el marsangbai ulong ngadien ke jingkla no uba hoping stone lingdo ubadeu presiden badem chong ka party kaldon sibun ki kenrum kenram hadien bayo nong yalam bathamai bat kani kade kadaw ba kisamrai ban peniso no saka UDP brokawai bala priang sobha yangi kum kinong kikam joki wei pat ki party ki balawan penyeso no bat ka party UDP hagane si kendiat ko pitep ngadai wei naki noilam hapo ka party SPDP ngaladon party SPDP nadu ba kasngi ba sedang banyo batebut ngalai kunru ya kane election kebrang sudap MDC election na kane konsensi bat ngaladon benta la slam hanadu kipor ba kane kemutusan kursi kepadon hatupor ngidang don haka paryong mutusan konsensi paryong konsensi hanrei ai ke ba penlong yangi kalong ba hadin ba ngi hatupor ngidon inoyalam i ba kraw jong ka jai mre kamtam inoyalam jo party SPP i mai hopping stone lengdo hanrei ke ba sosi kalong hadin ke jing khlatno jong i mai hopping bon ki kenram hapo ka party SPDP kamtam hagani po motrashan konsensi hagiri singi haden ki jingwan jong ki bobon ki briwat mai jong ka hagani po party SPDP ka don ka jingyai lan ya girkom trekam ya prosedur trekam jong party bat kamtam ka jing bom burom syo ya kini ki riti trekam ka ba mi joping stone lengdo nadu badana nesla partai ulabo Dena takadau banang kaliang jongi ki nongilam jong party SPDP dakawai jemut nilai railang banyamino nagane ko party haka hendru trik jong mentau penai hadin mengali ino ya ke party SPDP ngila pelong ke jingelang ngila khot ya jan baro kita ki nongilam ki badon ki yudin bo pher bar ki nongilam jong party SPDP banya perkan kai bangile bat kano ke party bangile ban priaso hadin bangi athir ya sai ya tai sani bha dakai wei ke jumot ngila raikot ban lek priaso na bat kani ke party UDP atau kalong ngui batang kani ke party UDP ke badon ke jinggerman ban yalam ke sarkar hagane election ke banwan ngui ba kani ke party kadon ka kata ke jinggerman ba de kliang jungi ki nong kersan bagi lek ladang ile so kene parti nginyo ya jinjom bat ngi ki kam ki ba kene ka parti kelale ha kini knes nem ke jingdon jong kene ka parti ha kene ka sarkar MDA kawai perkatau kelong ngai ki kam ki ba kum MLA jungi olale hoi kebun ki jingkan tho kebun ki jingkan no kamtam yu MLA jungi hanrei na kaliang jungi ngipej ya ka kam kidon gi boong ba o MLA jupi jukran po assembly kita ki jingklo bo lai project ki bobon bang yo snow ndre na kaliang jungi ngipej gi kam om ya ka kitin Presiden Kameglia State Youth Wing jong UDP uba Kermansela ulong Marsinyo ikadusek batama jong Eastern West Kasil District ki paiba kimdei bandu yakini kinomi khamat namar bakidon sibun ki bakwa banle nakbanta ki paiba jong constituency kumbangi te bagani gede ke district batmai but mde tang ban Marsinyo ke district ngindu yakini kinong mikmat jongi namar vision but commission jong kini kinong mikmat jongi hapo jong kini district
ngangi skim shibun ki jingkwa jong ki ban le ya ke ek babha na banta jong pai ba ngi dei tang ki postman leni delivery man ki ba ngi hable wan ra ya ke ek badon kam shpi ki pai ba hanre ya kata ban long delivery man don kam ya ko vote jong pi don kam ko support jong pi pengin poi cha ka thong jing job ngam du jingkerman ba kini ki armut ki ramba jong kin poi ha ka thong jing job how news nem arajar ar palai ya kita ngakar pade pi borok ki pai ba namar nga I ngai osneu ha constituency la jong ru ki don bakno o ma kermen ju pick up ki phone calls jong I ma kermen o shibon ki jingno hanre ka ba shitom tame manta yenga ya la ding amat ka de ka phone calls yo le se me piru no pedeng jong pi bun ba phone ye sar hang ning don da ki hajar ngot 6000 phone ye ve kan long ka be ban receive ne ban answer ki calls yang pi ye sar mit baru ngatrai kade ka jo ringa la I ila persangkat bala ban attend ki calls hande dodon kum kita be pi mat be pimla ban yo ban kren ban I ngakar pade pi se bahawat wadam sewe namar kani kade ke ek bangim la ban mde tamangi wat ki weiru ki candidates leni ki MLAs ru ki shimjing e kani tengah kerpa de pi wat bat kum kita ke ek barit tang nang bentai phone calls tang nang benta bam yo bani kendu leni tang nang benta bi im kema ban page pi de lada pi bat kum kita ngan ong pi hangne slab time don chu weiru candidate ban not ban ye contest ye ke election namar hangi kum ki candidate leni kum brew ni don be kita ki jingduna tengah kerpa de pi page ya ke ek kam be mai la le na benta jong pi ban hakni ke bandang wan ru mentai la long kumi minister shibon ke ek bedang la ban le shu ilayo ke experience jong sar brol ngan OEP I kalong ke ek bangaru teng really admire ya ke jing note jing shlor jong I kren ye ke officer I ong le kumta ke command I don ye kata ke commanding voice nakaliang omeli kathany badairu menteri sarkar ba brol din nongsiet ulong ki nong tre ki badairu ki nong kersan bakini tre sitam khnang ba ka party UDP kan job bon ki omeli khnang bakini ban yalam ek sarkar bat haki san post nam jong ka jingdan hapo west castles ompat judon ki bayo ban long menteri rang ba bat habangi don yo president ubalalong lampang ulabedru ban long kum menteri rang ba ngasno ban amba kene kajing penlong kejungi iya kene kajingalang ada kesni kajing temu kolong ban penko burom ya kene ki riurang ba kebangilada penko burom menta bat kilong kemi kilong ba kun samla bat kumjuro banwan bat perskem ya kinong kikam jong kirang ba kilong kemi bat ki kun samla te akan kapor kendiat ngasngau kajing don jong I presiden barang ba kajungi hang ni tongin tray sitom ban penjab bun sit hane ka state ke jongi kumba vice president jongi naka west kasil jongi ba bring bena jing kren mata ida angnot ba isliang ba likely ki konstitusi ba west kasil jongi ru la kumno ngidai ban don ka thong yamanta shisit la nersit ngidai ban penyo naka west kasil ke jongi ru sar ngada kerpat ya pi baro ki nong kersan ki nong kitkam bat kita kedawan kersan yang imataru dong ini traistom ini yakit bak ruang bangin yo job bunset akan eka kenti ke mamanta bangin yo bat da ka parti UDP ya ke sarkar ladang yo bat da ka parti UDP ya ke sarkar kade ka jingkemen ke maningkong ya ka eastern west district kujungi san post nem ngiladon hapo ka west kasihil ringkat ke eastern west ka south west bat ka west kasihil jungi ngimpat juyo mat chief minister napo ka west kasihil jungi ngakit bak ruang bahkan kenti kumanta nginjab bunset bat isar me ba jungi balong kum president jong ka UDP jong ka Melkhia state kujungi badi balangro speaker habalalong speaker ulabit balangro kom chief minister hababude president jong kapati jong state kajingi udairu president udairu proposal balong kom bapet balong kom chief minister kajingi ngais kam bahakani ka kenti ka mamata
ublay unyarap ya ka parti ke jungi ngindon ka kitwa ketwang Presiden ka UDP uba medba lingdo habakren hakjilang ulapun pau ya kejingmen baki don kirang ba ki bawan man pineso sa ka parti kadai namar baki layu I ya kejing trai kam jong meli ka than hakini ki saus nem siteng ka unity ka jinge terlibat ka jinge long kawai ka jinge para nong kit kam ndaya kwa burom pelat wa mali ngatai ulah tiap-tiap ban ai burom mino teng ngidon sibon kijing wadau kiba ngimso bakan long ka ba don nong rim ya kita kidau kibaki ai na kaliang jongpi kum kinokit kam la puli ka kerteng bila de ki presiden ki secretary bila de ki vice president bila de ki assistant secretary ki joint secretary ba kum ta ter bila de ki khot to ki unit ba pher wa male utte bate utte ba ndai kan mau ngia bon ban ngi don kam ban long kawai kum kinokit kam Joka Parti. Namar klaim keji etli, klaim keji elong kawai, nginumlah manuan ra ya keji jok. Nakata kadau, ngakua ban ong yepi. Bakum kinokit kam Joka Parti. Nado mentang si kita mengang perskam temai. Kemensim Joka keji elong kawai, bakaji sim Joka keji markaliang. Ngiri bandon. Apa yang jogi iwe-iwe? Mungkin menjadi bisnis. Kerana kejiwan jogi minta si, kau mensi bingi kum ke parti. Bakani kerak ayah ke kubur. Batang kino kersan jogi parti kerana empat dia bakal pelba. Obrol keren yang kata. Chairman mau pergi jalan loong kata. Ngide tang kino kersan. Kerana pilih don tang kino kersan. Kani kalau ai ke kubur ke basgotan nak mentaki wiki dong tan. So kumen ba kaca pengian mentaman organize ke parti. Wan mentang si yang ni balada hapo ke district east and west kasis. Kebangi don ke mairang mamutarisan lalangi parlaban penbiang ya organisation hapo ke district ke jungi ke bangi don kamlong mentoy yang ayah pangan sang ya kiwe ki konstitusi bani organize na so tunat bakan ni pledon para kitu ki lightly ki konstitusi ki ba kila penpau dan ki kam bar kila ai ka jing job bat ndei ka jing job pa chutam salit tam lumala kabada tambun hado katata kebangaru ngam sola ban mundur bat kata ngalaban ong bakadai ke jingi train kat joki no yalam joka parti bat ki paj ba joki de konstitusi bope kerpa di bi bapin kan maulem ki jing duai na ka banta jonga na ka banta ka parti borokowai bat na ka banta ka state pak jai ber yo jongi tang kata ka ngidon kam lebih sukan mau ngi tang jing duai bangin yobor ban trei ke kam na ka banta ka state pak jela ka jongi